cubaan bercakap dan bercakap about anything. Tengah tunggu site beli barang. Apa satu benda yang kau rasa bosan? Benda pendapat saya, satu benda yang saya rasa bosan sangat is jadi pasif. Jadi pasif dalam hidup. Sama ada kat rumah, kat luar. Dia macam I know I have potentials, tapi saya yang tak tasjid kan. Dulu saya suka warna biru sebab saya ikut crush saya. Tapi itu pun saya assume je dia suka warna biru sebab barang dia banyak warna biru. Sedangkan boleh jadi warna biru tu mungkin orang bagi kan. Okay, that's like the first crush. And then ada crush kecil-kecil. Lepas tu sekolah menengah Form 5 lah. Tiba-tiba sebab because I have that one belief macam muka lebih kurang sama, macam might be jodoh. Macam Wani Hasrita dengan suami dia. Lepas tu yang orang tu pula dia ada beg warna merah. So I thought dia suka warna merah. Isn't it funny? Isn't it funny because I just assume. Kelakar lah. Tapi selepas merasakan crush yang suka warna biru tu, then I was like, aku bukannya suka warna biru sebab aku suka warna biru, tapi macam sebab aku terpengaruh dengan barang-barang crush yang warna biru. So I see what colour I like. So I like warna hijau sebab Nabi pun suka warna hijau. And hijau is like simple but still beautiful. Bye, saya sampai.